Kubingelele mbukeli ngiphinde ngomukele kwesimanzonzo sekulethelwa zona-ke indaba ifika ngaso-ke isikhathi engena njengamanje uMthandeni sekususile-ke ukukhuluma laphana ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook ekhasini lakhe-ke ngokuthi-ke acele yena-ke uCassper Nyovest iqhude laphana-ke kuyona-ke i-boxing washo ngempela ukuthi le mpisi yena akayisabi-ke enguCassper Nyovest noCassper Nyovest-ke uphawulile laphana-ke ephejini lakhe lika-Facebook imbukeli lapha ekhaya ukuthi-ke ngempela-ke mangabe ufuna-ke impi yena-ke uMthandeni-ke engayithola noma inini bukele ngabe kuthini-ke okwakho uphawula mayelana nayo-ke le mpi yakhe-ke uCassper Nyovest kanye naye-ke uMthandeni-ke umfoka amanqele ngabe-ke wena ubona kubani-ke ongahluleka kuyona-ke le meshi-ke engaba khona noma inini-ke ukuhamba-ke kwesikhathi mbukeli-ke iy'ntambo asededele kuwe laphana-ke ezazo i-comment section sizwe uvo lwakho indaba-ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela isikhathi siyabuya nezinye ngokulandelayo siyabonga.